Yo tatou au siva le aso mai ai, ia olo taita ia mai ele afionga ti akono ia ropati tuitea, ia malato au siva wata ua, le Corpus Christi Youth mai vai usu, sawia! O sa ni mai tatou fa fifia le siva ia si fa silanga taua ia mo tatou malai nei e fai fale ainga ma le fai fale ia o vainga o meta lima e sina 2 minuto le ata pe toi tatou malisianga tau tise ia ona toi fa ola le fa mole lava pale mai se nga luel tatou vainga o EPC ia mai se ia o tatou vainga o tine mo ma fa ralo le sa ni tatou fa masino ia stutinia so pe foi ia man tatou au siva ia ole kalesia katoliko ma fianga meusu ia mo lato fa fianga lato tonginga lanu piniki ia male pai pai ia e atangi ai ke tulanga ole ola falenganga itono tatou tunu
Mai pa el tanto ofia fa fia ma tango ofia ia tau mai ia le talvo le Kalesia Katoliko ma le fio ngo Bayusu go fai ngoina o le Corpus Christi.